Jotono khulumbaikha my dear friends ongno tei haste ni joto lukurokno kha kaham tei khulumaya pharu tini ang press meet khaimani jeng agenda wise saklaimano announcement koyekta tongo chini TTADC ni bwskang salo jeng toma samung khainai bono tei announcement khainai jeng last isi decision namani rokno declare khainai jeta jeng samung khainai naimani Tipraham otulun jeng romani puilawang sanani musu proudly chini Bigra ni netritwe jeng je scheme na halaimani industries department by je Tipraham scheme chalok khaiwi 600 auto jeng rokha successfully auto makha ebong tabok je auto mawi running khai tongnai rok borok EMI rokani bagui rok kuno problem kwrwi borokni income kaham no ngui tongo kebo 20,000 25,000 oneke 25,000 rokbo ajew hnai chini thanibo borok khusingjagui chungno sahao je Tipraham auto mamani bagui borokno chung subsidy bi rokha 75,000 vacant subsidy omahaike rokha chung kwbangma puilao je roni naimani allegation makha je Tipraham tha khainai no simano auto rojaknai hnai bai allegation romani kintu Tiprao tabokno first time wngna je chung romani hai kebono chung Tipramo tha BJP CPM Congress omahai kuno nailia haisi tabok je 600 auto nanani bisingo ang media rokni bisinti lukurokno sanani musugo nirok verify khainai di sungui nai di je auto nanani bisingo sudu Tipramo tha siminde ma hnai sungui naimo oro jaga CPM Congress BJP jotoni tong haisi chung kuno party sinaya je oro jaga officially fainai borokno civil code nainai bank ni hoite onek borok bank ni rejection mamani bagui jeno jolijaknai bo tongo kintu omoto bank ni rules RBI ni guideline mutabek jagi loan ganang rok borokni civil score hayang khankhe borok automatically bank reject khairo koyekjon bahai cases bongkha rang bo phirok marokha borokno rang phirok romani bo chini thani tongo prai 25 jon moto rang phirok ui rokha je puilao borokni civil score naimani pore loan rok ganang rok previous record rok naijagui bank borokno automatically cancel khairomani bagui chung rang phirok rokha ge first time omo chini Tipra hasteo omo hai Bigra ni instruction by chung samung khaiwi je chini Tiprasa hingkhe rodi oro kuno Tipra motha BJP omahai tanai di hongjagui chung rokha ge tabok chung bwskango thik bahaike scheme tobonani nai tongo Tipraham housing chung Tipraham housing tabok bwskango khainai je mamani bobo chung bwsuk khainai 200 300 400 500 omahai wngui mano haifano chung starting agi je jaga ADC ni omahai housing ni kuno prokolpo omahai ke generally rojaya je nukhung hamkrai rohimi kaisa project by borok koyekta location no rokha 30 ta moto rokha chung 30 ta ya komse kom nung tamosinai 200 ta ni upor wngnai nge oro jaga ang clearly sani musugo je Tipraham scheme o bahai ni borok selection khaijaknai je boni nukhungo je sugya kisparno boni kuno financial backup kwrwi borokno chung support khainai hai hnai no maharaja omo decision nakha Tipraham housing by pura prefabricate within 3 months complete wngui thanai jephro ni simi chung starting khai hankeno beneficiary selection wngnai selection wngmani pore chung fund sanction khaimani pore je samung tangphainai bo agency borokno chung rang roi rokha hinkeno within 3 months ni bisingo no omo samung complete wngui thanai haikhe omahai Tipraham housing scheme chung chalok khainai ni thangui tongo nge teibo chung encourage khainai ni bagui TCS TPS nini TFS TJS judicial service omahai rokno chini Tiprasa ni bisingo chung competition kwbangma tabok khaiwi tongo chung borokno honor khainai ni bagui borokno encourage khainai bagui tei phainai generation no chung tambo swnai encourage khainai ni bagui impress khainai ni bagui inspiration ronani bagui chung je TJS TPS nini tamo swnai TPS borokno chung TPS under je porikha ronai rok borokno chung 1 lakh khnaiwi honorarium ronai one time je
crack khaimani no bahai no nini IAS IPS IRS nini UPSC ni under je pass khainai crack khainai borno sung 2 lakh jora one time honorarium ronai chini Tiprasani bisingo oma haike chung announce khaika je buskangni tak TPSC conduct nai UPSC conduct nai a jagao o level lo jodi crack khaima hanke chini Tiprasani bisingo borno chung one time honorarium ronai ge thik bahai chini thaneo tabo kwbangma musician tongo artist tongo folk dancer tongo kwbangma film production khainai tongo bono bhaina chini bubagroni naikol mungbai chung borno subsidy khlaiwi financial assistant khainai ni bagoi chung siddhanto nakha je party je group je mane dancer group phang thung nini singer group phang thung band party phang thung mane band party bote pararawo mahai khainai bahaya je renown je Tripura hasteo sinijak tongnai bahai kaisa group singer group phangkha musician group phangkha borok up to 5 lakh jora boroni financial project snawi rokha hanke jeng borono 40% jora support khainai financial assistant thik bahai ke up to 10 lakh hanke jeng 30% ronai nge up to 10 lakh jodi 30% hanke jeng tamo senai borokno motamoti jeng support khaimani klainai jeng tani subsidy system khai hanke jeng jotono saimano chini Tiprasarokni bisingo je genuine party rok borok hanke mane nangsogoi khaimani nge totally free khe rok hanke baksa borok tamo senai nini haini rang nawi paini bahai intention bo tong nge jeng hani bangoino je genuine party jara rsanai mosanai nini mosamung bahai ge daljak omahai kaisa group genuine party tongkha hanke jeng chini tradition chini culture chini hukumo no tui je promote khai tongnai no jeng financial backup ronai hai hnoi jeng borono 40% 30% subsidy khainai ni bagoi jeng siddhanto nakha jeng chini hasteo jeng regional party agini simi chain phaikhe khnalai phaiyo je chini ha honoi কিন্তু जों যতনো সাইমানো যে চিনি হানি কোনো রিকগনাইজ করে কামিয়াম চাইবা 80% Tiprasarno মানে কোনো অফিসিয়ালি রিকগনাইজ করে যে নক থাই আনি অম নক থাই হাই হনে রিকগনাইজ করে जों आगे बो साहा ताबो बो हानि बां बनो ऑफिशियली तेवैसे अनाउंस खाइनि बागै दिनो ओ प्रेस मीट ओ सानि मोसो जों एनसेस्ट्रल जे लैंड ओनरशिप पूर्वपुरुष नि हयते जे आनि चुसुनि चुसु जों जागा दखल खाइ दं इवेन निनि तामसनाय 1960 जे TLR एक्ट जे प्रो सना जागो बनिसे सिगां जोगजो चिनि चुसुरक दं फायो हायफानो चिनि नक थाइनि परचा करे चिनि माइ खेतनि परचा करे अमाहाय गोबां चिनि Tiprasar दं अम ताबंनि कगया इवेन कताल कग बुंया गे बनो जों निनि तिति एडिशन नि हयते ऑफिशियली जों एनसेस्ट्रल लैंड ओनरशिप जों बरनो रनाय रिकॉग्नाइज खाइनाय हानि बाङै जों चिनि सब जोनल लेवल जों आगे नो बनो जोंनि एडिशन हयते साख्लाय रखा जे एप्लीकेशन खाइबायदि होनो तो फनो एप्लीकेशन ताक जरा खाइजाया खाइजागै दङ जे खाइमा जागा मैक्सिमाम जागाव खाइजाखा गे जे खाया तनाय बरनो बो कबगनि मुसु खाइदि जों ऑफिशियली एटलिस्ट एडिशन हयते रिकॉग्नाइज माखा जे अमो फनानि हाय हनै रिकॉग्नाइज माखा हेगे जेकुनो ONGC फाइथों जेकुनो गैस पाइपलाइन नि बागै फाइथों रास्ता नि बागै फाइथों डेवलपमेंट पर्पस नि लैंड ऑक्युपेशन अंथों नों कम्पेसेशन छाना नि बागै एटलिस्ट नि बागै कासे डॉक्यूमेंट अंगै थांनाय जे एडिसी आनो एंसेस्ट्रल लैंड ओनरशिप सर्टिफिकेट रहा जे अर जागा आंनो तंगफायो आनि चुसु तंगफायो हनै साइमानाय जा गे अमनि बागै जों ऑफिशियली ताबो आं डिक्लेयर खायो चिनि Tiprasar ताबो फनो जे बनि बागै पाटा नि बागै निनि खासलेन निजेनि बुमुनि बागै एप्लीकेशन खाया खतम खांके खाइदि जों गोबां माने नगो SDM नि हयते चिनि तिति एडिशन लैंड अलॉटमेंट कमिटी दङ बनि सिनाव SDM लेवल डिनाइड इंगै पायो कुनो बरक तै साकाव सि सफाया डॉक्यूमेंट जे बरने रहा आरो न पाइपे हा हानिबां जों ता वान सखा जे डाइरेक्ट जोंनो हेड ऑफिस नो कालेक्ट खाइनाय चिनि सब जोनल
zonal ni level ching collect khaiwi chini oro head office ni hoite borono process khaiwi concern DM SDM no sung chithi roi honai je borono sung ancestral land ownership rokha nirok bono bad baki ownership mutation khaina ni bagoi process na di honai chung letter roi honai individual khoroksa khlai nge muchini bagoi blai nangmani je asa kedungma chung ha hai holai tong chini kuno recognize kri kuno kaisa institution kuno kaisa administration no recognize ro yangoi tongmani tini chung bobagrani netritwe ADC ni hoite kaisa government ni certificate chung mangoi thangnai tarmane bwskang ni process chung easy ngoi thangnai hani bagoi ang sanai ni musugo joto ni apply khaidi daiti ni chung bono rona ni bagoi sak thanai oma haike ni chung land ni matter chung tabo 2 mas ni bisingo no chini jompoi jela SDM ni hoite khas land no borok allotment nana ni bagoi apply khaimani pakse jora chung roughly 1000 khas land wo allotment nani bagoi je apply khainai rokno chung ADC ni hoite 4 bosoro 1000 ni above land allotment ni NOC rokha SDM ni hoite borok busung makha maya boto chini ro record sok phaya kintu SDM ni hoite recommendation sok phaiwi chung borok no almost 1000 ni above land ni and ownership khaina ni bagoi allotment na ni bagoi NOC rokha nge tak recently chung haini hai 61 individual family jompoi jola SDM ni no arano chung haini hai katal ke boroni application no chung NOC ro phaikha phaine chalote bu chung ronai karon chini SDM level ni hoite tabobu koyekta proposal sok phaijak tong nge omono chung bwskango bu rowui thangnai tei kaisa chung jotoni sawo chini tamosinai tradition culture chini hukumo rono chung protection khaini bagoi teibo samung khaini nangu hai hnai chung jotono khanao agi bu khanao kintu koisano etodin decision najaya oma hai ngui phaimani no chung tabo niro chung tite edisio phaimani bobagra netrite phaimani ek bosor sakayawno chung joto samajpoti rokno recognize khaikha joto samajpoti no chung honorarium bo rokha per month 5000 ke tabo sujara continuously rojawi tongkho ebong ulo bo rojaknai je chung tongsak chung kri proto tei bad baki oro ADC hafang chaloknai borok decision nawi mane ronai roya kintu chung tongsak borno rowui thangnai omo chini decision thik bahaikene tak chini 14 devata matai chung jotoni sibu 14 devata chini maharaja ni period ni simi palajak phaimani kintu arani chontai rokno je chini titi ADC ni hoite je respect roni nangmani honor roni nangmani eto din rojai ngoi phaikha chung phai bichar bosok kawi thangkha haifano chung leido phano chung decision nakha je borokno honorarium ronai hinai ge borokno chung tabo honorarium per month document rok najakha per month 5000 khlai arni chontai no chung rowani bagoi chung announce khaikha tei gosiwi nakha ge chung isio omhai gosijakno tak bwskang ni simi borokno honorarium ronai thik bahaike chung tabo chini oro titi ADC super league cholai tongo tipra idol cholai tongo ombai tak chini football young generation rokni chung jotono saimano football chini tripura hasteo blai promote ngui tongo tei je thungnai rok almost 100 jona borok beneficiary player rok benefit to per month 8000 khlaiwi nge asa kwbang jubok rok at least 3 month ni bangai phano borokno chung jaga rokha tei honorarium rokha bwskango borokni future ni jaga nawani bagoi bo chung borokno platform rok makha tipra idol bai chini rwchanai rok almost 250 jona moto audition rokha 75 jona moto nini gala round ni bagoi tabo preparation ngoi tong phaine chalo chung bahaikene titi ADC ni kaisa cricket T20 ombo chung khainani bagoi ready tongo day dog venue rok busuk team ngai bomhai method rok ngai omo chung ulo discussion khaiwi declare khainai kintu chung sudu football simiya sudu cricket sudu tipra idol simiya chung cricket te onnaino games rok no promote khainani bagoi wasowi tongo thik bahaike chini dofani bagoi
जों बसकांगो तमा सामों खायनि नां बिखारकनि बाङै जेमन तिप्रा हाउसिंग हन्दी निनि अटो जों रमानि हन्दी बाहाय सामोंनोबो जों आगावै थांनाय गे फाइनेन्सियल तलुक जे जों सामों खायमेन न निरनि मेडियानि बिसिंतै जोंनि हास्टेनि जत लुकुरकनो जों सिरनानि बागैनो आं दिनै तिति एडिसिनि ओंगै ओ प्रेस मिट खायो गे ब्लाइखे हामबाय जतनो खुलुमबाय खे Sisa udah tiba ham je house mum pani bopan sih apply ini ba baru daga kajian तिप्रा हाउसिंग स्कीम ताबंग चालु खायजानाय within this year माने this financial year नो चालु ngui थांनाय Amo ki dokumen dok ki amo जों जतनो बेनिफिशियरी सिलेक्शन खायनि बागै गाइडलाइन दक थुं प्रिपेयर खायजा सुदु गाइडलाइन जों ताबंग रनाय माने बनि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बम हायंनाय हायरक जों साख्लायबि रनाय रन्दी चाचो फैमिली चिनि तिप्रा साने बिसिनि जे बिखराको नखुं हुकुं करे बनि माने रंइना दि रान्दी रक सोया बनि बसा करे ते क्वेश्चन नायने करे हायरक न जों सिलेक्शन खायनाय गाइडलाइन अलमोस्ट कंप्लीट Sangka edisi hapango je tongai borok joto da osuba sumanno. एडिसी हाफां माने एडिसी एरिया जो तंनाय जतो दुमाना এটা লেননি ব্যাপার আবার কি সিনে এডিসি সরকার বংন ফিরে সরকার নাই না